ekwe ye kan kokosachi oye Dumuru Market Police Station eno da ye tabi asem bi eto ya proso se abrantia woko asori CAC a woye apostle asare ene oba ye no na wo se ye ma posifo asote sanse asem se no aposifo na duru bia ne adane akiri e de ama wo mu ene ma Sompa Asem Mpe Nipa no ye very unique no ade ya aposifo de no ye ma enka ye so pi saa na de ye court sesem no so no ye ma no nka ye so pi ne awo ne de ama wo mu na asomdua bua no a Sompa Asem Mpe Nipa wo prese wo nom wa santemam na ewiase afa na Ghana manyina obi aso nya binom na asomdua ba no saa ena ye di ye dwuma MC ano ukọ MC a so a Obed Amponsa no Obed Amponsa ono so nanije makoko ho papa o ya de bia nanije makoko ho pa media mahunu bi ntina metumi di ho adanse no Obed omo one WMC ahwa a o chinchim nyoma na ono de sa de tuntum de ohu an wabu nani chie on pehwe kura no so akoya asem foforo enu tira pese okwa abruchiri no be ware broni aisho odi ono ana atunanum tuo omna samwa hwehwe no memehwe ade ne makan azuka chinedu iwe sabe wona bokoko chidom na apostle asare one no ekopo station ho sisi sisi ano yentiase sanse ya semfoforo pa kofro bofum pambe ma asuketu am yipabre na asa ya Aboagye fosuo nintin fosuo mini funtum pa katachie no srebia bonchina na twetwe kodi yawo ya tweme ansan ya kosa fosuo Aboagye nintin fosuo mena meti adwam nam ne Sompa Asem Mpe Nipa boshe asase so bridgea bo ewa asante nintin a enye asem ketu akora medeshia ba ko afiri me wo fani mpompa ye fe no yaw sekere ofa yaw no nintin sekere no ne ho dense na asem ya sekere da ya wansode me wo fani mpompa wona na edi na nampofu twumasi achie nintin na onya ne ba bi koye ya asem kese nyame ya dum afiade be na wotwe na wotwe die no bekoso wa asante nintin ya sekere da fom ano odene pa me wo fani mpon enya nchen kura me mabusuan nyina yakọ britu abusuan wa asante nintin nyina ye be mom nyina hyeden sa na owu be yi nipa bia o na owu no de kwade beko na kwan ya befa so akono eno ne asem no eno nti ye den krabe ma ya sekere se wokọ ye nananom ye maame nom ye wo fanom madika akono ya na wache o mama ye na ya sere o so wonka nkyere o mo no mo ye bambo emu odene pa sanse nipa bofo ewo wiase hapa omna samwa bibia bokọ de ya ba ma bibia bokọ so ho ye kama pa bibia bokọ na ehwo na deme enne hwe wi ana bo papa na me se nsu beto so enya nto ya ana mesako red control okay wadamfo Makanzi on rent boss Ashanti region Makanzi a nice guy say was rese on prempe okay no so koko bi sa young guy bi sa apia kubi so me junior no was saying he was seminar na okọ ho isuade me ya bebia me ko bia me suade o okay mudi djuma omo ho no metima ka se omo ne court no difference kakra bi ne wo nya botre tiwe asem no tiwe asem emom me kam obia te se rent control kwa o kan wonsem ma de o pe bia but mrane no mo de adwuma rent act no mo de adwuma enti ya no obi wo kwa no wayere ne ho no obokwa adu ne we se nyen no na me ko ho ko tra asem bi so na nsem na omo ka no ya me ka sa asem ya che obia se obia te wo ye tenant akọ ha dan wo ofie wura bia ho no nye fie wura bia ne ye ne papa na me ka chro se nye fie wura bia na bro nya duru ese o hye no makoma no when dey nya for the nya by force because if you are phone if you are for bi di asem
Adabi if you are for ni bi no wo be ne papa but do time bi asama ba ya ye koka no wan hwe ye nsem obeka to so no den because I know the none yiri fi santenkai because santenkai ene me kopi asem bi so ho na asem no sebe me hwe ye no na chese nipa ne adi nkomo abato ne efewura na issue fa ne se ne papa nso afranse ba okay by dude emre bia afede ekoye se efewura na epe nipa na tu no anna ekowie se sa na te de se kwase ne ti a na aguagu ti sa no ma ne nkobiem emo ne kombifu ne sadin no nkobiem ti efewura nso afa ne ho adwen na meta wani wa palai ne sa na te de na metu eno ma ne nkobiem na afede ne ko transem nso bi ko hia mu a abrasem na dana ye nipa no na mmom no efie ne de ekoso bia no nipa no the papa ye ni fewura na ye de woka na mmom na me ho adwiri me ewo no ma bi ho na mmom me kama obi ate asese efewura sabe wo dwiri nipa ho no wona ye de afeso a ye kai no okay nya efewura on de odidi wi a na sabe prejudice o de nanu atwitwuru fom ti me catch tenants kwaku wasem an full topic pa yes because I did didn't pay you content so men can yaw e die high any few rasem na wonim woko ha da bia na feura no here fine na obi tifio na na ye fine jai if na go experience am de mani pa no woko ha odan ya careful de wo be kwa akoto no de no ho bebo na feura no be fa eduruma bi na normal na ode ko na nkobie mu a ne afa ho tan kwaku ka akwotena fie bi nkura na obi anyi wadanfo ho na ni obia enchia de obetumi achia obi oni obi anya ka ni mo nka wasem to dasani ene normal bi a ma hu adwiri me na nipa hwe yi nipa hwe mu a mo ha dan no ukotena fie bi ma na nipa bi de be lesson se feura enye by force se chinchin atwan se efeura because meaning feura bi otimi wura tenant wo o me mo asan o ma me mo o ma me sade o ma manwa na obey ya se sama no ekowi ase ne akoye nsem bebre nipa no refi edi ehwe ni ye mu a mo tete adam ne ade nya ba fa so feura uko ha dan a mane bibi waje usika eduru wo na wono no ka na asem a wo de wa ye no wono a na ka che o se yesi obe kodu ba bia ne wo twa ntro se ni sabe preduasa nanso ni nyina wo kafu a me ka kire wo kwa re control wo de wo paka bibia eto obi su we ka ebi ka ni ade nyina eye emra sabe da re control eno ena omode be adwanti reta yeah omudi djuma enti me sure say obi abete ne ho ase obi amakanzi be mo obi ate ne ho ase yem fanchi akase pa emfa koma red control regional boss yeah makanzi yeah wonne apia kubi na prempe no mo omudi djuma o mo makanya so so ko to mo abeka so mo di agro mo aden yaw okona ntokwa so ho a na obi enu obeko red control o free Mackenzie office a odi nanimpa ne baaye o da bi we okay because tenant buafu landlord buafu because of said o pese e koma na nkwa mansa ba ya yenhwe se mra na down ye de ye adwuma that's all mra na ye de ye adwuma eti e be sere ifewura fo ne tenant fo no yemfa mra no nya adwuma ukọ na ye se mra ne ti se yadi so that's all okay nyame ya adom wa daja wada yebedi fewura ene tenant for kombo and yebehu the gap between tenant and landlord na yebusa ye ho na re control ni ekwakofa na ba no yebusa no say was say o pedan ahan unya wo bi a yese from agent for si wo so ana sanse media de minim de ka ne yiem o pedan ahan ka re control na was say ya ba ku bi so ho eno beko na bo se fear na to one block o pedan ahan to so o fasika bra na menyamam okay se obi timi di se sika ba na efie ne complete a ukohie fear bi efie na ye kama we no ana dan na ye kama we no no be kamera wo se me tum se de be ya e ka no betentem amma no no na de wadi akwaji sika kese ye Ghana anunti mu amukwaji mu beko anka obenyi efie no ko e complete no atuaka se wo kwa akosi ne de atetu usi ya ne fear afa na wadwen no aka cho se me de na bosu ayi efie mienu bia matum o bosu wakuri ni sa na wo ba wani bate no sika o de kosi da no na asa
Osa no ba camera. Enya. Control phone ko mu ya me dedo. Mahu obi a wokọ ha dan no. Ne dan mu su na esen ru. Yeah. And I will create bath and toilet shame. And you can the only lady be a kama. And they are very complete set. I will use you. Now, when you are probably had down 1 year. 1 year, no so you know, or so what 1 year on the budget 9. Or sound sick, 1 year on the budget 9,000. 9,000 a day. Or sound sick, or see. There be one calculative BBO. One no critics are the shame no. Tenant neka wan fan Canada in sika no mu anunti na ya make a chiro se enye fiewura bia na so ye ne papa okay e fiewura bi wo ho a wo ye sa de we ya o se di mfie dukura na ye ne benefit etu wo kura no sa wonu o tra sesapa mi fiewura bia obi ye te se de ya wo ye ye o si dan no de ne sika ba babu ama dan ye complete e si e su bi si su flow ye ya abrosan okay and no team ye chamber ho self contained. Short as but if you're on the time, no so you know, and now situation, papa, when a tenant and one tenant, situation, papa, and any wintino was a dang me. I am media, a match and met the musica febo into time I saw there. Now me chow say, and I'm a test of the mount because I had the I am media made it in watch. But if you are on more, yow, why am I a down no I sham no? Now for what trust none the Raman again, quasi. Media my manka choice ya dia wakwane ni sika na wom na afra no ontimi mungu eti tutum no de mra bia ba no akosha ne de no abolete media me bosumi bia mfie mienu bia metum medamu me wan so letter na agreement na one ne ye letter argument letter na ne enimu sa afede was me de me kwada dwene ho no bosumi mfie mienu bia metum medam oboa opese wo sika ne wu ntam cause atam sika no de na nei and then no de na high it will be no what to tankuru wem eti no so amanfo hwe ne yie se ukoto so obi da skeleton esi wa efiera ne person de catch say ne wo wie na ya ni nyina ko wie se obi wa ho pepere opeba bi de itia to kutaska o se ne manfa moa ba wo ba bua so efie ne ba hyrem no anasa ba bia apartment ne ba kama no ne fiera tenant bi landlord bi so e dan afa ne ho adwen pese osisiw ana wotu mama osika na ade ba wura dan ne mu no ehye but ya anwene fiera no so anwene se eye wo na ma fie ne ye fie anokwasem because e di fie du eye wo dia eye benefit ekoso ewurade nyankopon ya na ye kekan dan asemsi na mero abo dan te sa danka o obi o se obebi a wote na saase we kwan wa me ka kire ne baby ani we wa dabi obi wa baby na saase wo se kwan wa na okutasika na de ye kan wa koye sa bi na saase da ho ani adenti na mfa nko ba pata bi nsi so e wo me ne wan yan se o e kwan ya landlords ni bi di efiewa bi ai tenant bi fa so no e wo mu se tenant bi so ho ahomete tiefo ntie ne ye mo bia meka se me se tenant ni bi so ho ahomete anokwasem ende wo ka na sebe waka ni nyina na mum ya na dodo na no if you run nim so no wa upper hand the chair because when if you ne ne dia it was shan mera untimi tungu ya besre ya mo man no ma mera fom nyame ya doma da ya wadan komo ya ye mede ya the real control for be ha ya entete ya kura nam frama mi sesi ya kura no ka ye mfa dan en high bosumi nsia na ubia ntimi en high no nya baby papa mfa ne tinto no nya dwuma mo man Ghana no so musa real control for se samra no akwa ko sisi no tenant phone bi se no so e bantamu ane baba sisi baba jane baba na sasa benegrika bi na wo fa he ntende wo twimu ande nka ya twimu ko 2 years ne ada de bebi wonu odipa agreement no e be depend sanete fiura no ane tenant no no mo ignore real control asemba so real control for so na nya mane ya asemu nti ande o kan dan for 7 Makanzi omo di djuma omo problem ba nti ka kwan bi so no wo se ke fie wura bia nya red book wo real control mo Friday mi red book yeah it is a red book no na ke de hand nti ka mo ya agreement ni bia na ka mo de real control assign na dim na nso so na ka omo so ho ato mo ya asemu omo dan so wa the best said some catch up by say rent asem no ha adwene wuku adwe o yaw ye be di ho na onim say mani pa bi efirikumase ya ne nkran asan akomu nchi anokwasem me na enso ni kwasan ko de aye no de say menya sika dia me nkofie
Fewre bi si amatena kuma se gwagu na ukotena bi azo abayiri enye yize yawo betumi afete de esan se kuntu hwe ne chi na nchi na ko ende ana ye be nye kuntu bia na hwe ne nchi ko ukwa ko wu ya na ye be yawo nti ye bewe fewre bi onso aba no wa yu no magwagwa nye kuntu bia ne hwe ko na chende ye be ye be ya na aka santefo ezi wa oba na didi aja wa sha da chu benye ko mboa ye se de be ya wure nko unsu udwale amento nyum so da be ko wonum nti sa na tenti kuntu hwe ne nchi na ko no nye kuntu bia wo hwe ne nchi bu akwa obakwa ko wu na okwa dan asa de na otima uja ho ko okrom no wo fasi bia bedam me kan na so ko na yetu ni firi mu me na me ka chaw sanete en fewre bi so take santimesre obi a wo asase bia wo ha bia no enka se kwan wa kone ko si na trem na brochire nipa ba ko na ko ye nipa okodu Germany mem na first nipa okodu Germany no nte Dutch so what as so tena kronim do okodu America mem no nte brofo so tena ho eti baby a wo da wo no ko tena wa na ana de ha adwen ne se na kromfo yi ko tena new site bia wan wi o maja wo kwan no so aposifo no na yi na ya na bia me kase moto ne ye de ame mo de che pragia no munyai na ko mfa nkoko new site mo te wo no ho ban kanu be boa pa ya me se me so de Ghana ma me se me mu Ghana man a obi a ho beto no ya me na me ka kire wo president me se me ko obi a ho beto no ya me se wo de Ghana ma me se me menye president obi a ho beto no ade ne da ho me se moto na na ma ya cheche praga no enyo ma se de no because minimum obi a opon adwuma weekend wo ko new site ye kwa ade che ni ye kunu da banchifu obi oba besia eti sa moto na mo de nam kremu a mo de chesi pragia na enwa no eye so mo yesa na enso sese no bebi ewia sisi ko no kuma se abia e kakaka wia se kakaka eti ba bia sese obi anya sa benefit ni bi cake na se obi atwa bi eti sa moto no ese ke petrol new site aya asemo and obi asinifi oda so ti asafo obi awie ni fi oda so ti ashnow because nyame ampata ye ni adwuma weta ma yepon nyame ampata obi achesiwa kokun ana minimum obi oti new site okoye na obi akronfo de care besiwa lodi no ma nyina e de ko omo ye onim se brand na e de yetu sa na biti wo mo e new site o eti sa no ma no aban bia ba wonhwe eti obi asinifie ontimi nkotem o new site sa na ti o eti na obi wo na sase but ye besre se kakra bia obenya bia mesre asase de kwata kurato because ya de no ma shi kono be kakra no ye fiwrafo ni bi ye no wo fiwra pese otu a wo dipa no cross ye nwura obe kwa bi obefa so bi obetu eti mpaye ne ye mo se re control fo no emra no mo de adwuma na enye mra wokọ ne ebu afọ atiase ebu abemo atiase se fani pa asomasi esika ma na fama no edan no fa wo dan ma ne mre obenya dan no otu na asomdu aba. Okay, Sompa Asem Mpe Nipa no a eno tie be chef ahwefo ne atiefo nyina bo se da ya wada ibedi rent ho nkomo wo afidie we so firi se sa rent yen ha dan ni fiwura ene de obe ha dan no ya na nsem ewu mu no edu ba bia ya na enye ni kasem kura eno ti da ya wada boaboa ho de ben na wo fiwura bidi ayewo a ayewo ye pa no a ana alternative bidi ayewo alternative bidi ayewo na wo fiwura bidi ayewo ne ka o se ka wutuo na nsusi kasem ti wese otena musa ya asem dano anobe den da ya wada no kira ye ne makanze bedi nkomo na ya probi ama na betena fidie wi so na ye di rent ho nkomo orofo atete ne abrabo eye Sompa Asem Mpe Nipa ya sade se ye de ma adasa wa bras Asem Mpe Nipa ye betena se san said ye wotwa sano se wonim se na chi atiade a Sompa Asem Mpe Nipa ya faatu ye ho so se ye behwe ne atete na abrabo no ne ya abrabo ye said ye be ya abrabo no betumi akototen e de amawo ena futu sam tiawa ye de emma ya hwefo ene atiefo nyina se emfredie ni ho se wo ho ma emfredie ni ho se e wo ho de biada e wo wiase abrabom orofo de ntia meka cho se emfredie ni wo se wo ho ne se utwu mutan ade no enye yie wa wonim se enye yie unim se group otwedi ampon the stamp asiso nanso so wo bompa ye hana adwene se wonhwe na wo moa wo wan ka se unim boni a wadie
eno nti Nyankopon nam so ade asotwe ede emma enso so wadwen kire wo se chinchina dwan nyame betumi aboa wo kwa bi so orofo Nyankopon ni tirimu odin che bonsam bebrebe woka se wo panisho anaso wo to so rea ya na ano edene eno nti se me ka chi o se mfredie ni ho se wo ho a wankasa ji hu di te ho ase sanse obi wo ho a wo ba ni wiase no wo be kam moje gua ya bosia na nse me ni ababa wo bi tran kam na nkoma na one ne yonko bi edie na metema so kakra na omu di nyinsa tuguo nkomo na mesere wo metirim na wiase nsem so droso adai ababa wano ka nyinsa a watu agu wiase asasi so a enya asem ketwa ena nanamfo na so de ne de taato na de odi ka no nyinsa tuguo no droso chen de otoso mienu no a na ono so ka na asem no na asem a wo ka ne se onyamware na unyangware mpo ena wadi boni ente se okache na damfo no se wono de waware pe obewo ntafo no asa wo ntafo no a wo ba akwa kan wenum on shedam wen kwa akire pi hona me se ababa we de wadwena manyankopon pe wo figa wakotu enkoda watu omu aguo emu anesefo aloyafo engineer fo akomba boa wabrabo aboa wabusua ama wabusua na timi atrani ehu se mo nya minteni atwetwe guru no watu omu nyina egu afede wo dia ni bire ba besi Nyankopon se open tafo adikan entafo atoso mienu na eni entafo mienu na kire no na enum so no wakwa etewi ama na entafo no mienu nyina na wagya wo dia orofo ebedru baby no na me na ma manfo ani abre bompa ye do om hu twitwi fom esuguru awurade so no obi wo ho aya na waya wo ho bone eno ti se wugina baba we yasema wo kan so a wono wo pesu wo fere die ni ho se betumi aye ho na nso so no krupo twedi ampo bo ni wiase no wonim ne ewre a wo beto ewo no ababa wa ne so ene na wade so orofo dodo no ani abre bompa ye fredie ni ho se bamu duru ba bia ya no omu yire fi omu boni bia omu adie ye be kan kire difo ni prophet fo bi omu wo prayer camp ahodo bi yan kan kire omu se eduru ba bia yade bi wo ya na enye spiritual enye bonsam se wo ko prayer camp bi na difo no enimde ohun ade na wa bin ye pa orofo de sunsumu yade no de krupo twedi ampon wode ne nsa kan ya e wosa ade no etimi firi ho wei akan mansem bia sante mampon na abusuo bi do mo kodom sofo bi na sofo no a omode no mkobo no ejuru baby no maame no ne baba no kwanya sofo no do mo fa so no na enye anikasem na esanse papa no a enam so ma abusuo no nyina kodidi sofo na ase no edwa na wodi koma sofo no nti no sofo no fredi ni ho se wo ho ma ne de edam boto ne mamienu so bo mu chen wa bra ne nkoda no se yade bi kura na ewo mu na enye sunsum asem na ye hospital asem se ene ye nya ma hospital broni aduro ne mfa nka wo mu no ho ntimi nto wo mu enu nti na Ghana bai si ankafo no esanse na papa no di dwade koma sofo no wukuo da bia firi wukuo da dwomu asante mampon na wono so ahunu mfa so de ne mo ne anwa eni mo adwadi ahodo no sofo no so ye na adwene se sa na tie dia obedi di papa no ofise na papa no obi a no wo yodefo orofo uko prayer camp ahodo pia ya bobo amanfo bi che ya e wo se kie gya wo momko asupiti ahodo nanso so no adifo ya yo madwene se o mo be fredi ni ho se wo se o mo betumi asa o mo yade enso ebia na nyame nkan bi na eduru ba bia na ye hospital asemo sana ye ko na ye de akoma ye nnuanum akomfo eduru ba bia mo ma ye fredi ni ho se wo yade bi wo ho a ye hospital asem ada ne ye mfa nkoma asupiti na ye ntumi ensa yade no ema ne mfiri ho na awraho sem kura ewom kura ne se omo betumi aginato ni camp wo saa no
ato ase akwa wie se obetwa nananom ense do no na ompese obi betimi awu ne campo a no de ne kwa hospital fo na chese okobe mbochire ya no ye besre se ma ye mfredie ni ho se wo ho we se akoma na ahemfu no biu na ahemfu no bia ye omadwene se ensase atumfo de ama wo mo se wo mo nhwe so no omaye omadwene se kwa bi so no ano mbedi diso dodo no amfredie ni ho se wo ho asase no aya wo ese waton ni nyina awie na nanim sense asase ni nyina sa e wo ne computer ne so na nanim sense asase ni nyina sa e wo ne notebook nim asase e wo kuro no so no ni nyina sa enso na be fredie ni ho se wo ho asase a waton no obesa aton ma nipa baako mienu na miensa so ene wo beduru koto ahoduo pii no na nanom nkomia kurasi ho a omode cancer asesem e wo koto wa fredie ni wo se wo ho se ensase omoton awie no omobeto amamanfo se still yen na nanom ye ne won sase enso no aton ni nyina awie enuti enanwumre ya futusem a ye de ema dodo no an se enfredie ni wo se wo se wa ye wo se wo ye connection man ade wanim se connection enye yie entempa fa nipa krosi kama no memfredie ni ho se wo ho kire se embazi wo nya adwuma wo ho atija apa ho tam no ache fa nipa krosi kama no memfredie ni ho se wo ho rofo ye ka kire yuasema nyina santemam nipa se ewiase asetram ene na brapo no de wadwe kire se wuntumi no de wadwe kire se wuntumi enye no wanim sa de akam asene wuntumi nye orofo jihu di wate saranda na ka se oh we die me ka se metumi a ehunim die no hwa na gitum sa na nya ne chinchina che na nyintum se oh meye da bay na abetumi aye no eno tintempa no ano de wuntumi enye no pamuka ne mfiri ho na ho eso entumi ento enfredi ni ho se ewo ho eyeme modofo pa se Yaw Aboagye Fosuo 19 Fosuo omra Samoa Yaw that's yen chair tifo de tosu mienu aye no mo bechi megidi esi obia hye shingad eti me makase ye no wo mo ene edi dwuma ye yi omu firi mu nyeye nti e che obi bia ma mencha vera shito papa makase wo ya kola o ma me de wo ko school so ye be ma se o yo ba ka che ma me se ma me ento shito bia o de enye bi ni mo yam fa me ko supermarket uduro ni atwo ho vera shito na ho awato because the entire my kasa ne se ni ntosi ni jene ne no mo de gumu no okay employ solid kind very so na de ne bo nyom no Yaw de woni enfrese obi wo na de wontimi nye no enka wasem nye wadwene sa ya wa office ade we mi ntimi no waka ne ntem wo bayi a wo koi untimi nka nchense wo pe no ja ne manenko emayo ho aye sembi menko yese nipa so masidi o pe ma twa wo ya no afre ma wo fre so enkosi hu jai manenko Yaw ebi ni wa na ebi ni ho tumi na wo de di dwuma no nyame mfre wo jai ade na ekoso sa wo wiase tumi na wo de di dwuma wa sore dem nyame mfre wo nyame nka sa onso se nyame aka Yaw dume bi na kwa asole a je me ko sunsumu wiase ayin fa na okoye sunsumu wiase ne wai menu ne gina ha wo se me ko sunsumu wiase spirit ne nko ba bia wo boa wo se me ko sunsumu wiase me hu bi se tidi ekoso bebre bia mo am nkrofo ebete mo 20 still what does ye na mitie sofo bi na wa manipa no ye picture na so ni ye hu no ni akwata ke no ena ne kasa na woka na me ko sofo aso masi wo ena o ye mi se na ye HIV wo me so ena mi hu nipa no na me hu sei
ofirikuro we so anase ofirikuro we so eno no so je ho nam se da bra na mo ka se ye nkwala edum me bia me si nipa mo ye ni na ho sofo ya no ba friends yi e sofo boaten me ba kofi boaten ya na den church ya na e me fedodo yaw edu no ma bia ye nwa mo tie yen sika bia osusu se wa sofo bia je pa no wo kaya anasa utu wana na sofo ne kan bibi cho se we de mintimi anka wo de hye ne nka wanwu ka wo ba na nwu ka ukru ne nka wanwu ka wo yire ne nka wanwu asemu enso we de sofo be hwie wo yire ma nanu ma na fie na fruso e se hyam o si nyame beye nyame nso nka sa nyame se fani pa ne ko hospital pa cho de ne ko enu tu behwe ye wa sofofo a yentimi nka se o mu nyina nye sofo bi ha ko no wo se pa cho nyanyam bia mo de na ko hospital ano kwasem o mo se ya twa scan ya bibia wo se ne ya yesa no ma we nyina na akawurade ya hwe ne mfa gidie ntake se awurade betima ya na obeye nso ene de ne wo hu bibia sofo no free ba okay na we de ni pa ya de ne ba aka na home ba ko pe ne wo mo se mo fa ntoni asa aboni chen ne ya hu no tombra oni ade ka kokko manidi ipe su kokko ya de mana na wo wafe adwane bi antoni yam yaw ma men ka sem so obi yare da wa so eye na wontimi ne di na fo ano fa otwu mutanyame ampata obewu ko adwane ni pa ho oden enso na sofofo yi bi o si metimi du me bia na mesre ko tv so a ya se onyame na shale ni aje ni pa ne poma besom poma ndi machi ni pa ko nyina so wo ho mo se onyame ya wie this and the person is no what se na nyame ya ne no ma ade ko benanti no mde asoso nyame apagi yaw be se sofu bi baga na friend bonking oba commercial sports tedu okay na edu tama oso pa oye healing no ye de maami bi koye ye maami hu yanke amfana anko ye nzo bu ye ne o se de ezide ye maami ne ko ensa na esa de ne baaye ye hu hui ya o me se edu mebi ho no mo a se wo try tv ne de sofo bi ya wo be kase wabodam na nso ye ne ni pe ya wo yodi uye wodi shankom kwasi asem sa ya udwire ho awonte ase ye ne asoso nkrofo bi amade ani wono mo se wo na kese be oboye na so wo ye yi na obeje tv so emse nyam buku da nyame ya adom a nyame maye nyame akwa ma nyame abaye me hene me se bomodi abra se de osi ba onko ne sa da ya obakọ ne sa no asa ba se ensi hu hu ni wo enso asofo papa no obeka nsem na kirew sa ha mana da ha nyese sunsun wiase wo wa brabo na wo bo no obetichi wa mo aka je se jaya mpa wo jaya obeto ano kwasem but ye de pension kire ne na sofo no bia wa ben owuro no kotu no ye ni se ya na metehwe wo tito fom na ye den yaw wo tehwe na ye den de ani ho na mfrese wo ho ade asam ne hu ni sei na de ama me gira ho ache no ya me sei asofofo bo abu nkrofo bi ano ba ku bi ana mehwe yaw ade bi wo ho a wan ko school kra na you should box mami pe na that na yisi ho ne bag yisi ho sofi ahye nkomo fa bag na yisi ho na mara bie so ya yiko bie so a wo ye de ne ton nro yi bi a mo nkai awa kesi ye de ton nro ya utimdi tu kom utimdi tu omo sa wono awada ho mi asanye ye che ne nsuo bi ho utimdi tu kom di twitwa pictures onka onyewe ene no da bag yi mu na behwe asolefo yey nam so oh ti dia na mo nkrofo yi wo mo sachira mo beka wonte wo mo sese nipa na eba edika na udi nkomo ebi wo kro mo ankrofo na ode wo na bashim eti wono wo kasa nyina no connect phone na ma sofo pani eti edini ade ebonya wo chorochoro di sofo pani ansa no megina yi ni so no
ne woni mobia situation ode baaye etimpa bo ne koso akai me hu bibi se me so obia mie nani paso wana di dwuma na wa ne opagyan se ka bra kiri no abegyina ni mo me hu bibi se ne bag ade baaye ne sunsun medi wachi owo dem ende ne wono wa hu nipa o ne ode o wa ko shemu sa ampa ya ikobi esu a owe na abobbo kakaka ye de ton nro ibi ya menu mienu se yenim sa de na obi otifi obega se ye sofo na biyo oboa o se meshe no ya ye nkase bibi ni wiase o bibi wo wiase ne no afra eti wa yusu box ne na ama ye nwan mu bi o musika nyina akodi asofofo bi o mo de ayeyi na no man kase ne be ye nkoa ama ye manyina ye nkoa ama ye asofofo ni binom o mo ma bedi ye so ama ye maguso ye nkoa wo mase because of sa no ma we sunsun wiase mi ko sunsun wiase mesre edu ta ma ye nkase sofo bi ntimi nya wonders but de ni ho no nyame nkan ye no menko enkanche nipa na enkanche se be show seed saade ne kura na mentiase me si be show seed by force ni ya yire masa me say asole yenko ne kawo asole dem yenko ne ka se ntutu so dudu nka otu wi a enye nton ene sha ayuba adua na uye sei no me say ene de ama nipa bi ntimi nkwa so de say yaw o watade wo mpaboa ba odwene ho say so hye no ma ne ko sa so dem wa say that there so for your friends so me asoro asoro dem wo don me say wo no no ese se wonya ne hye enu nti obara so hwe ofom dress am de ba ye nyina wa ka kire say ene nipa me panipa be yete obi afa 20 million metu nsem titisika no yaw tutu one se what dress shepe na nko ya wo so obi ehwe internet nipa bebre wo fie omuntimi nko because ye dan ka wa sorry no wi a wa utu asa sika no na wa wanya bi ntu e ba ya besi 1 cedi no buni a chem opani a utu ya mutu mo na mutu ya 20 million sai munyina ha wona utu ya 1 million musu munyina ha ni a chechem wo mpa bo kete di utu ya 10 cedis no kete sana nyame kai master this is a time moma ya dwen na okakra na mo nso am wo yesa no sofu bi hye nkom ma nipa bi a hye nkom bebre wo Ghana ha ama menu mienu minnim ama amam nyame nso nkaze ma ne mfom de anim no se bible de ye kana ye beto ye no won se nyame akaza ma na fom asem bi o ka kire ne nkrofo bi aba wase fa ba ne baba afode ma me wase mi ruamate oso ne hwe ya ampa ode akoda ne ko ode sika beto ni no wase jai ma hu se uti ma kopa ne kwafo hwe kwa ha odwa na hwe no kofa no wase entwawani enhwe wachi ko amam otwa na ni wadane den kinisi edu no ma bi ho no mo a nyame nka se ma ne mfom da na wo yesa no me na sa amfa afa me nya hwe me nyame sofo nya nyankopon we nipa na onim so nyame nkan asama ya wo de abeto topic na de abat nyame nkan de ni ho na nka se wo munya sa no ma no konfo obi aba honom ampa nipa no ba wuntimi nsa no yade jaye na no nkwa na kire sese bu betimi ana wo me wo se mintimi but ya no mo return se mintimi aya na o mo ni wu aduro na wo ton no so das no akoso sawo na abam dika wani tua enkoye wonni bi masa tobo ne di nkrofo bi achi ya nipa bebrebe anya yade kidney ho anwa nyina efri inuro bi a ekoso okroma na na de ye me ya kaka se eya na ma be TV so food and drug board o stamp na so pan ni aka na kwase asem sa eni ye wu yaw cause ni ade bia ti obi ama na ho so a na ode aye ye se tam aduro no oton na nye yanti kromo na nku a de twiyeti amafo kwa bruche ko ayi ekofa obi so tia e de esam hwan ayi friends ayi mole aguase na ode we na gusu kakra bi na oton unya new time ode aye ye se tam
fufuo no ampa fufuo na wo bie choba na opese ye kama no anyanya bia opese bode no eye kama mi hu se maami ni bode ni fufuo ni efa enye nwo yaw enye nwo wadaruma wo nso ye enye nwo na ese de wo de kansa ma fufuo ni dane te se bode eni ho enka se wo ho uye wa hene wadaroma asase no ba ebi ni wa me si jai asase nti na oba de a ena dwebrɛ ka che otumfo na wadaroma me be na nka asase nti o na nka jamanya ntoma fira manya kapa bi edem na me ba ye no me ye nhwehwe mu no asase bi eni wa bɛbɔ me ho banti na wadaroma me nti me ni akonwa no ede na obɛyɛ na ede wo ba ye de unua bi ton ye a seb gogi hu sika de ye kuro ni ye na wawu kɔ no wo ba ye wa bodawuru ubia mfa 1 billion emechia me wo hene wadaroma na asase ne kwa meto ne sei ena sante krom ha ye wa hemfu binum a omunnuanu omu koye no obi a wato na asase the way o si to no kra ne sebe di ohene na owukọ ne omo tena setena papa ene de oba ye no asa bodawuru afre kro ni nyina wa wasase o me se bra asa ye konkonna bia hu se wo ba ya asase bia na ho itu opekwa bia fa so agege amanfo asase de wonti menya no de sika to so wanti mia atete na santimamu na nkasa ohene kwa nko asase so enne sika boni nti oba na ohene hye warranty boot no heche no ne nam asase ne so okowiewia edi ne bi ni ho enti ase sa yaw ni enko yanim yen sha baboa mi de bia nka mekam so ohene bi ho a enya no na effort no because wanyini eti ne wo fa asefo ne sebe ne nananom na edi nsamo ne hye no eti ka me say yaw na me say akonu say sanke de Ghana mamia sa no ma wonyina no de sese ahemfo nka me kam kotumfo nam ne na kana na say ne mpese ye no na nko no so bibia na nko aba me ho say ne na yaw ka habet dan New Zealand bina me ka cho ohini bi wadi mfie be de ho ohini bi gudam ne nse po nana je akonwem fama obi a obetima ye onyai no gudam na ne nse po ena ne nkola ne wo faasefo na mansase so ena omo to koka ese na wo faase ena ye ne ye to nsase no ye wu ne ye bore yan nipa bi ato asase nko akromu abaye 3 times ni nyina no to ane yafa edi nta ade ne ni ho a emfa ni bire nkoye no ma bi bra sister nana president asem na do anu kan wutimi ye wantimi jaka ne de wo betim ne yenhwe ne yemo ho ban nyenye ne nkakra wantimi ne next president obeba no wono so de won so wo de ba no won so mie hu se won so sei na wo betim aye ne yenko yanim ene de na ekoso Ghana obi a me se akakra amanfo beka chese we trade center aba be si Ghana ha ya gusu ya campaign ko me se ko ya friend say candidate be catch us World Trade Center America for ebubu yo mutimi sie no won do be catch obetimi ehede ye nti kroma na sebe obi be catch o de po be ba yaw ya na ya ne nti aso o de po be ba we be de na ya adwuma asem wo se nya Ghana pa na ya adwuma da pa yaw na de me pese yaw kire me de enu obi sore se me ye sofo den sato so no de kire mu so mu won san fa nemra na okọ ye peti we na oda fam nipa nsu kofie nsu a okowu do okodi kra ho den ya sai de achiche envelope ma ama obi aso obi anfa enso seed mfa sika njichem ai oda sani na de na nipa yaw ene obi aso no abokareka se me ye sofo nyame afre me na ho ana ye de nyame mfre no ye ne atete nyame afre ne o wo sha tam se program bitimi frɛ sɛ masɛm ide nyankopɔn asɛm pa ne ye kan yo ade ne ye ade aboa ade ne ni won ka sɛ wo ya me dem amanfo aka kyerɛ mo sɛ wo mo ka sɛ ai na say nyankopɔn say most of them fake nyame kasafa nyame kan de be na kyerɛ wo ade na wo ye no nyankopɔn kan de na kyerɛ wo aso ni ministries na wate no ede pa na obi ya sorry no afa ne se sebe one man churches most of them
esika na oyedi si asori dan no eye nkora na omo ho no omo asori de omo nkakra but edrum be bi ne se nipa nuwa na koye ono ankasa ne bonafa property na yere ne ma na asa teki na wo eji sika de kosi dan no na wo wunyi bia be kura da oya asemo na wuni ba bi da wo munya ti krom ha na nipa bia yo madwe se we ye refi ne se Ghana de ye yale refie ensamfo sa it will be a chance ahwe ne demose a metima aye dey aye sofo na o hye nkom sofo bi ti krom an kom bia na otimi hye so no maami wuda bonten wo hu ti nyame wotan o sofo nyame ne tan obi abo bi maami bayi o so maami dele sofo me na me ka chiro o so maami dele uko sofu bi fia bebi o maame ne nnuan mo da ene aduan no mu di aro ha homete enso shoe akese ene shirt akese ne kasa akese no dem wa igina ho hyenkom sa na nyame kire nyame sa na okan o ko maame no o preach Yesu Kristo yesu maame ye be friends o maame no papa ye dai igina bonten fo se da bi me maame ne me papa no o mo gye ha me no mo kasa tie nyame asem ye pese kan say ade ani ho no enforso nka se wo ho adekwase oba na ne te no enkoyi amane hu se enkoyi ya ye ne sa hoto beba dan se wo bekwa ko twa ntura ka che ne se ka na e ko no ni de ntia me dwane ko she kios na chi hwie me papa wo hu mi amawu usufie ai friends abobo ya kura bi nsifie ho wo yire na ko se oba pa ka kire oba ne se wo yire Yaw se no oba no se wo kasa ne kura kire ne so pewa e yo ne mie no wo behu kwa befa so ma ka kire wo se wagimi na otwe mpram ya chi okomasi kromu a anan kan etitinde kura panifo si wani ehu a enye otan etidru mebi ho no mu a obi kwose wo ba pe me sa de nti a meka nyame na me betwam bi kwa meka kura na enya adwuma efri nananom pe so ene bible mu panifo pe so na mpratwe ne sa no ma no kan kura kire ne se me wo yiri wo fie na ebedu mebi oba na wan kan kura nkire no no se wuni yire no obeka cho se mame nko we fe na me no watena che na wo ye samante ne mpese me ko fie wo de so wo ma wo fie wo be dan de ni ho no nka se wo ho kan kura kire ni ba yaw kan kura ebi ni wo ebi ni ho ebi wo kan se ebi wo ho o pe wa no betra on pe wa won ko ya ye ne san kan ni pa he obi on o shatale ba ne ho kire no because nto bi e watwa no me ne madafo bi ko ba bi sa ye kwa edu ba bi ye kwaku yensan me sama wa na mse mu sama wa ye nto bi e wakotwa no ne sama wa no fa wi wan ye wei kwaku me ne yire de yo ko mpantwa onya bi dem na kira asem no ni asem no enti ye be sere obi eni ne lem wo ye sofo ampa de nyame de ma say preaching ye sofo bu a obetima preach wo mo say yes okofia wo say bibia ko wedim enye nkom hye nko nyame mfa nkom hye ma wa tobo nkom hye na wo hye no wo bo o sister nkom hye na wo hye no wo bo brother me say ye nya ye nim me nkom hye bu a wo hye me ya mekọ me de ma se mba wie no me kọ asole bi afie wo na ye fie me pese me bo wa obi be hu fie no eye ni ye fie e na sofo be han e de ya sorry o krom ya na satana mo fa bi ko Germany no mada me ana me ye man baaye no ba na me ne ho ntade ne mpabo nya fa wo fa se friend kwakwa sala wo Germany enti mo fa se ne baaye a obehu me no kwa no mada na me ne move ye ko de no ma baaye yawo o ko unim se mada me wo fa se no wan fa ne bibia ma obi a ntade ne mpabo nya me so o ko no me tu ko tra me fie o ko no me de car na se sa no ma no ko me fie enti me sola na me mfa ni agro kra ke so enti me kwa me ma me bi ho me dru na ma me say me hu wa che no say hey wife o we dey say ofra broche na ba na say ma wa ya me ko ba bia no so fu yi asori enti entra se ene etra se so fu abrantie bi na ya me tra se so fu ne bompa ya baka tonsu bi wo kra ya ya bo no tim se tonsu wi na de nkwani ti utim nka se awurade wo na boss ro ne asase awurade ya tontum ye yiwe kanfo awurade ti utim nka sa asem wi asem ba ko sofu babo ne sem kabaka obaka sa wo de ba ko kabaka ya de ya tonsu bu akwa so ye ka se obo sa wo se agu hu se yes honhom asane
yaw iko gina wa sema America sofu mi e bom paye sa so bi ankata nani timi so mani me kata na me te kakra be sofu na be gina o hwe me top and down hwe mbabo hwe me perfume gu me hwe sa o sikai o sa fe o bi am nani o se gentleman pa cho bre ni mu woni mi o sikai ya fa be hwe me gom se makwa abrochire ya me ko gina ni mu e de asemo yaw e de yenko e de asemo ya anza abrochire na ofri ba na oba na o ma oba no oba na nu no oba na me se me nko ba bia o yaw asem we hwe me nko ba bia hwe nyamia ka chere se me oba na me e bo me baaye se mini me ma mini di nkomo o ka se wo do fra wanti ni yi o se de yi o ya hwe hwenkoma wa hye me asem mo me ka chere mo bi ati ase sampa utifie no ya so nko bi ante sa na nso ehu semte ya na ebusa se busan se ante sa na beja ampa oso ade ante sa okay yo ya ka se ya men fredie ni wo se wo ho twe to obu ase twen nyame na de wo be ye adwuma ye wa sofofo bia me sofo jima crashes life papa nyame nsha no lobito okwa hom ye sofo atwu ne wo na me stress sofo atwu fa anasa sofo no mo hye na se no ye okọ retire no da ko ya me de ne baba ma wa ba ye sofo on me se so hu bibia na wa frew ayidie bia e wo daye mu na wa frew no ata no bom paye on kan ni pem so me sa samwa ma hu ayidie bi me bom paye on so koso bom paye bibia be fine o hwia na aka je so ma hwie bibia enya de bia so ukwa so kura tamo no ukwa so ne se chekura na ne ho mete da bi munya ne yampon na obi anko fie nko pe bibi ni enne sofu bi betima hyenko hu se sebe sikafo ba so dem ho a ototo nani hu se mu ya mu bepon achi se 6 o'clock 6 to 6 adan te sofu ho anwene sentima na omu wo mu no omu bi mu okunu unko selfish interest nko na wo pe eno mani no nkom hyenso a wo hyenso ni nyina na mam enya de wo ho oso wa yire ho o mani pa nko fie ya basrew mu susu mpia nipa Bua o chen kom o pese o ya na tehwe de de na ba ko asi wachi ni awo na adafom wa hye o shirt papa bi na mu dume bi obekọ asole obepon no wo beba na chese watale mu nyina ya ba adwonwo ne nwo ya nwan bi sachirai me de masem ba wie no ya me kasa me kam o topic pa o na nwan bi sachirai e na mi nwa ba ko wawu Charles na ye me ya ti satan me hwebi afi enwan nga baba gya no do me se no mo hweme ena me so me ye machine no wa no ma frama ko hye e ko ba bi yankopon se so wan hwi na odi fi ha dwane enne ya me ne wo kasai na no fi ansu a obetwa watwen na me se honkonko so na me se honkonko mai ne dan e de na ma ye honkonko so obetwa matwene etu omo nam kejetia ye omo to amanfo boto omo akronfo atwitu eku amanfo honkonko hu omo e de na ma ye ya me ya na nyamutu bi wona ja me fa bi de ya me na me na moyo me nkasa ntimi masaawo ba ko timi de nsa to me asa pompa ya wia bi a me wo fia machine no ma wie no ma mienu twe me ko hye soro bompa ya yankopɔ se mompa mo yaw obi di fie ye kume ye mia me on pese me tofom me so bibia nka me se me ntofom ya me hwe na me nyagefo ha na me ame tofom sika nyame ya wie nyame yo he hwan nyame yo he me na me tofom o so me se yaw ye pese ya kan nyina ne se ye nwisu ye boss kakra enfredi ni wo se wo ho twen me nya chembedie tobo ase na kwadu abra unse kwadu we yanhye na duro abre okoni ntin na so hu kwadu se guo ma otum se kwadu we akono ete tobo menya ho chembede se chinchira nyame afro aduro na se be wo ye menya ho se nya adwuma enya ho se obi aye bi so ukoye bi da bi o mesra tobo ase de eni ho no emfre se wo ho ne enkoye nim yawo ye yesa ebeboa yawo medija nyankopɔ nya obi okay asemo asofu iso ha dwene na me ma minni me ho agro ntino me wie polytechnic na se menye adwuma so ho den akwaku ba bi obekọ bi ode me kọ hai bi obekọ bi ana mamponsi ho so bi ba ho fofo abroaba ne doba medina chi me firi ofiri kumasi hana ne ba
ene enya asem keto nipa na mitri nwafu kakra na me ho ofeche ne se ne bi menyini na de se adwenwe no doso na ma no kokokoko ai enti ohu mia se di oka wudie ya catch be wonim wone ho na be na me maame wo wei na me maame so ba se je ya frem de me maame ni se enwoma be fa o se maame ba hwe ni yi ko de wona be hwe odaache na enwoma ba ko miru bi na kata ne passport so the passport to shasi pe kwambe na passport of gwagu sa ata passport mi ni bi passport ne mi ni bi kura be ma me ya we ze passport mi ni bi so se no makata so bi a no ma na kata so ahunti mi nkoye bi o se passport mo asem futuro gu so ama ko di ase nti ye mo mpa ma passport no metosoro de ametu koye wi obi akura mo abruchire ho wankire me krache What passport no ko mbezi no adi say and am say passport mi ni bi sofo me kura ye de mi ko nyina na mpese meko enti oye na ya o se maso den me mpese meka no kure na me ma me kura na waboto me dem ko tana so dan ni mo twa me ma me san se wo free di ni ko se wo mi ni abuti ho komo sofo atima de passport Asem Mpe Nipa buom yete Ghana kromu ha ni pabu Fransa ya passport ni shame pabu mkango ni gwa ni pabu na passport ishe na Professor Hindu gwa mo ya shade we Professor Hindu na ya Aboagye so he 0551 0551 0548 orofo emfredi ni wo se wo na emre so a Nyakopon be yo ho nsenkyere ne hello Kevin hello Oforisuo bibi abako mete won kan ache Kevin yentie mfredi ni ho se wo ho okay na mfredi ni wo se wo ho ebia mufie sikano ho ana wadanfo bi sufie no sika bebere won to wo school kura no ni maame de niti na ka mu na eba ana wo de wo na nsuko school nti man kan to wo se eden ya chinchina na so tina ka ni mu bi na ensampo no ensatia wo enyepe Madam was. Okay. I don't know. See, obi traka mu eba suku a nye chinchina twan nkogina ba bi kura nka se me ko suku ala kuru sa de me ko emfridi ni ho se ho 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 hello Good evening. Majo so ebru katachi ba bi afrefre udi Meta so si ma. Yentie we Wadaru na friend ni ko se wo. En ka se asema ye kan. Yo se ni de dia mi document en ko da. En ka ti ani na anye se. En na se mi ti ko to ma kwa ko to ko da bu. En mi bi e kem mi yen ko akada so mo no me nya di. Nti me ka so bibia no se ka fo se wo ne bre. Ano kwase. Ke wo tri ki na friend ni ko. Ewo eno na de baby e ko ti mambo e no de ya ko se de ni ko asere ko no okay 0551 na 31 0548 na 31 eno ti no eye dabi eye ane memfredi ni ho se wo enkofa asem bi entwo ho so ema yenkoba udin bone 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 Hello. Baby afrefre udi. Nikaza sio Dr. Duki Mkromo. Dr. Duki Mkrom. Jati Plamso. Okay, yetio. Dona FM lagi. Okay. De binim de le binimo. Ano kwasem wo. Meni obi ko pe oba. Hey. Awo sirim. Akakira oba na se o. Ane bra ye minister. Hey.
ni sister ye ho anwan sika de o si na me se me ma me tonja o jaja yiro nyimbe ko kontini edie okay so ba wa mi a yenya mi anim na wa me so wa me so a le minimum structure ene ba no we fie ne do ka se ni ba ye minister na chi se ho anwan no ba no wa no there be what chantro yere ba na wo sisi o yere na wo nkono we fie sisi a me no ka zai no krede aya de enima yenim de wum na ewum okay ta me mo amo okay enoti ebinim ayema enti Fredie ni ho se wo ho 0345 404528 0345 404528 hello wahiri okay enoti ya futu semo a ye de ebaye no medical ka cho se na sen no fa ko ana course no free bandodo no a ya chiri tambale ne ho no na TV no hello Yeah, good again. When you hello Hello. Panipa yentio hello network no pani chia ho kakra onyina so okay 05549319310548931931 I'm Fredie ni ho se wo ho okay ya hwa ehoma no yedi adwene de che be hwe so fraw yedi ahoma na che wa hwa ye branu nyina ebeko eno ti no odofo yiwa manenye yiwu tuntuma manenye tuntum fita manenye fita Fredie ni ho se ewo ho hello Hello. Baby, I'm afraid Woody, young Queen. Tabe. Okay. Jamasa Tabre. Yachi and Asem Mpe Mammy Wate, Osei Yaw. No, okay, yet you. And that's all for I want to tell crazy. I was only Rebecca. As you are for now, by being kind of correct. Don't do no. What are you now? Okay, hello. Baby, of free and of free Jamasa Tabre ho, and me papa free. Nani nua odi me papa de your friend Asem Mpe Osei Yaw no. Omo ya asenfo. Tina asenfo so me asen ni bretuba. Aha na ye de ofre no. Ankasa. Se unyenya tonso a. Tobo. Okay. Tons. Me ye kwa so be ne ye se nka Jesus. Ne ye ketre mamutu. Ne nya tons. Nipa ba kwa na ogina me nchen. Asante a chenwa so asem na kan. Me nwa ba bi ne friend na wo mi. Wanya ne ba bi ko. Okay. Na ye ka Jesus saa che na ye nya. Ene status ye ne be ye de. Bigira me nwa ba nchen tonso a wo bonya Saudi Arabia nyane na mu. Ene ye point am say abawa. Ite tonso train ma nyankopon na ma ye bie. Ozugo ne ya kan na ye ma na ye de ye mfa bi mfam. Oh, yaw. Hwe nsema wo wiase no, wo kasa wo ka. Ye nwa ba ye nwa ye o kasa ye. Do ka no. Eduru mebi ho no ma. Me se yaw, wo kwa so bi na tonso bi eba obi so a. Wan kasa na wa so de wo timi se mununkum bi asi. Ahon konkro bi aba. That's it. Bo so hu se any pedi asem na wo kan. Ya mompaye. Obi be ka ya obeye sankwase ade wo sia media pon how yen kase asofofo na ebi adwuma hwe yaw yetetetu yi yeni masofofo obi a sebo maka asema kire ne a yedi so sebe enu ntina metima ka nyamia na mo so emi enam ho yen kase omunyina obi wo ho a mese ne kasa yaw obeka kire se aha ya wo kwe menko yaw wan hweye no anya ho adwuma na kwa uma anu kwasem ewo ho eno de mfa hye adwum se wo
ne mama sebe enkate no uhwani gu anu mu na ba ku bi adai abesa na pragunti anwe ya ubo de wugi ne dipa no afa wo ka asem kyerɛ na so wo de ukɔ ya obi ka kyerɛ wan nya adwuma no na de no na akɔ de akɔ sa na bonsam anyam mesa bonsamfo a eyenya ye afa afia sofo fake fo ni bi because sofo pa kan bibi a kyerɛ sɛ ukrum na wo kɔ no me hu bibi sɛ menkɔ yaw ampa so ebi ye adwuma ntedu mra bi a osimman nyamum nyini ne twabue ni dua ye besere de ni ho no mo ama nipa ye confused ewo wiase especially Ghana so fufo ni bi ma members are confused won ba bia won kɔ ama brabo na ye besere de ni ho no nyame mfa ma wa tobo okay anti se krupo twedi ampon wa mfa mfiri soro amfa anomwa tobo ase watene bompaye eno na meka akire odede bia woti Asem Mpe Nipa futuwe ne kyese eye tuntum ama ne nye tuntum wate eye fita ama ne nye fita wate emfa tuntum koye fita wa bra onim sade we enye yie de beye yie ne kase beye de asɛ no mienhu sasɛi na yempa ne poma sibre memfre di ni ho unito anokwasɛm ya unito a ema no so ntie o de tekam ya unito a na unito ko wo pani enko wo pani enko hye fom bia yaw sa no mani deceive Ghana for mema eja Ghana ni ba mapa na okowore a ebe enko ba no hia na nka wonsa amwonwo nanim sei ahwe nyame ampata ube na artificial na hye no yaw me wayi bi wo me phone isu betima yi a kyerɛw me sini pa ye hu wo mo so mo nam won ma na most of them na hyenhyen no obu anya ne face na ya ode ko me ka kyerɛw eno ma ba wo wiase no ento se sa no ma no emema bebre ma deceive memma bebre because our no ko and odi hu oba na ko no omukọ wura da nya sa na te anokwasɛm ete no so woni to ana woni to ohonya fa na honya fe yemfa sanko anim wo de kakra pada kakra bi twa masa wo ko wanim oba no hu ba ma no hu no pe wo ono bebo bra tie di mausuman mom ena nya adwuma ena hia okay oba no so okogwade aba oba ne training so atie eno so na ko hu ya so oba no memfri di ni ho se ho ye ko computer so edwedie emra sisi ya oh dabi ma bantem oh dabi ma bantem dodo obi ayesimu mbra ni ntukwa na ma bantem sa babe nya botre oh also mutimi dile kakra tase nana babe mama yempe baby ntuna beyenom kakra ni mfa delay ya kwantuo no Laughing director, Losing directors, losing directors, Memasa. Bama, Brayosu Memasa. Yansem, one time many power in feeling watch it, and says up in for FDA, Aji, Judy Graffiatum, and say, Osei Yaw. ya machafo ane atiefo nyina akwa babiem na eba sompa Asem Mpe Nipa so odofo enrada ye tabiri asem bi eto ya apono so se apostle asare a woko CAC asode ai wu jamase o ya apostle na wanhweso anyeni nyamedwuma wa Fred ye ni ho se wo ho obetumi aye connection de amanfo akwa abukiri nam so ama apostle akwa ababa wo bi sika wono akɔboase akɔbiri ni mogani aye adwuma se wono de sukuu no wantumi antoa so ti kɔbɛyɛ obetu kwan no de ababe boa na busu mfie mienu ni apostle hyɛ bɔ se ene obeba na woba ye no ensem apostle keka no ano den pa sika woje no paso chese wontuo se Sompa FM 20,000 obetu 200 million na yembusa se de aka no de adwuma bai eno no yekokan ya apostle so wontiase so wontiase de a patapapieto
ye de mra ne woro eno tino saa bra ye kasa die o moro market sisi ano ye tworo na no asem yensem tworo ne wodi akise eye kokosachi ebu afrecha ye pe kokosachi faako a o makwakodu ye mfra ne ntom mframam na ye hwe ba bia kokosachi akwa du sisi 21st kin ke ye siatica expert orofo 21st kin se men kan chiro se hwe wo ba ye se wo beboa Ghana fo na watu siatica yade no wase no obi beka se siatica na ne de siatica no ye ntim yade ye pa eso sisi na afa oto na afa ato ase ho usire mo na kokomo na akosi unase ne betwon etwon pa na se wanhwe na wampe ho asem ani anko 21st keke no wanyi siatica no amfiri wuso a edidimu a na nwodwo ya de stroke na aba bebo eno eya asem foforo pa orofo se ye betumi atu siatica yade no ase afiri abrabo so de bibiduru asasa yade no pa de a orofo eya 21st clinic na mekanfo na media mawo na wo ba ye no emfie du na wadi enso ewo siatica ayade sanimu a omanfo dodo no ebo nsem ema 21st clinic na abaso body a waje ewo Ghana mam ne bibimam ha no enya asem ketwa kura orofo yade bibire bia yemfa enkoda 21st clinic na woni asem emaye laboratory ne scan ne fidia wodopi ewo ho a wodi dwuni dwuma massage no yemiemia no omo ye adwuma pa orofo se wo ba kuma se hade a manager Daniel ne Dr. Hansen mo adwuma omo bo ewo 21st clinic ha no enya asem ketwa kura 15 branches ene ewo Ghana mema odi dwuma de bo Ghana de hye ewo aresa siatica no ene yade bibribia kuma se ahwa wo basisi na 21st clinic yewo ye ne Sompa TV Sompa FM na wo abrosa kromu obo aso behu ye cancer quarters call junction kran ye wo ho sunwane kranza tachima ye di mfie du ewo so na ye di edwuma tachima ubenya ye ewo ho odofo emfie du ye ba ye ho ntechima abaso body enko a na yabo aboa enu ti no next week ye bewe se benya 21st can doctor baako na ye de na ye abrabum ayaresa ehwehwemu enen emu ayaresa so a ewo dwumadi so a eno so eya asefoforo do for yemfe ya de go na 21st can ekwate enkaka ene siatica no 0540311311 0540311311 orofo tago heba meshe capsule se menkan cho na enwumde se hwe nipanti ena doctor wo yes eduru no na eduru wo ye no onu ne ho da bia da sanse Sompa FM eduru no edi dwuma esayade eboa manfo pa enya asem ketwa bema ukoti ne ntimi mbrem ye no tago heba mission capsule soro fopi bi ebebo ye papa libido no ewo fom so yo ba so ye bema orofo yenkope bi yenunum bi yemobo bi ebebo pa infections ahodo nyina tago heba mission capsules ebedi udwuma ba bi etonyo tunuro wo man Ghana bia da tago heba mission capsules ko a ebenya bi ato 0243228296 0243228296 tago heba mission capsules na make am for nam dia amount orofo afu yo na durusu biem eno ti so ye nananum akuafo no kan wo bidia orofo se ya obetimi ama ufudie no atimi asodo so na watumi atena bribra no OCP fertilizer na make am for nam dia amount enfudie dwumadie bia no a betumi ama ufudie no ayekama no OCP fertilizer na make am for nam dia amount OCP fertilizer papa yenko agrochemical bia nyenko pe bi ento no Vigi Studio se make am so aponto ni abani to ni ayo ni nyina da obetumi abo akoni ansa nyina so no Vigi Studios na make am for nam dia amount na wotwida die no nyina da se penkai dum bia to se ye photo mfonyini ana se video wo wo shoot Ghanaian film kura no a orofo no Vigi Studios na make am for nam dia amount malam abase enkran wo abase ho na wo first Kroko street ni so pe ho na abehu no Vigi Studios orofo yenko no Vigi Studios obebo ya kwani asa nyina so na enwoma so akonkan pa 0574715778 0574715778 no Vigi Studios na me kamfo na media ma na enwoma enso atumi akonkan Roma father droko Faramante seba Mr. Asem Mpe Nipa on enwumre se yade ahudo pi enotumi etu ase edema wo manfo na enso so no sabre no nwodwo ya de stroke no otu ase enso ede bema ho se de bema nwoma akonkan pa enso ede ama wo
Otumi so kidney no ho aka na se kidney no ho eka saa no a eduru ba bia na wankasa wo wo do na emia wo sa mia wo nan no na atom eno na ne pagya no ya na den pa horofo ba saa no a Roma fa da duru yemfa gidie taxi yemfa empaibon taxi na ye no fa da matters ba Mr. na nyoma enkonkan wo honam ye ya wa ye mmere pressure no ha adwene say ye low say ye high diabetes no so ha adwene o orofo yade kwankro biada yemfa enkope Roma fa da duru no bi ne mobobi na enyoma enkonkan ba bi atwonuru tunuru wo man mu ba bi biada ukwa ubenya biato Ghana ncho no ne twiase nyina da ubenya biato yemfre wo mo wa homa bui so 0247919122 0247919122 Roma fa da duru na ye kanfo na ye de ama wodofo se ye de gidie na enom dia ye num bi ye mobobi ye twitwa bi na nyoma enkonkan enso emfama wodofo ye beko bi ye nkono kwa o ye kasi ye beko bi a wodofo ye nkono kwa wo wiasim ha ade be na asi wo sekire jamase ama twene ana pempesi pen no ntini ya na omso ofosu aboagye no wonyenye se menye o na se kwa dia positive de mama mo atom kakra enche ye be transfer wa santema pa positive wo bebribi wo mo acha hododo de ye wo friends so na se bc of mampon ayonko fa ba posi adwuma no mo ho nya adwuma no yie tietie me ho posi ni bia wodo burufuru ewo adwira ne timamufuo no wi ye kase de ono ko no bo akọche na obeda ache Asem wo mo gina kwa enzo su twa susu Asem o enche me konkran ba ya ye kwa transfer me ne IGP dampare o ye bi ma me ofen so ye kan jagu mu asantema pon ye na ne nwoma ni Asem o yanim ten ena yeko eko medical bo manfo amane se eno ada ye tabira se bi to ya pron so apostle asare osai chirichiri ni nyesa na yiri ye nurse ni ewo Pope John Paul sansa asori ni munti no Sompa FM komodi ho ko ba se apostle ye se wo boa obi de na tukwai so du ba bia nye papa bia ne yo ebitimi abewi obone me bia ba beto me pen de be ne siye enra ebisi ne apostle ema yenya ne nte se obeba ampa o de se ayoyo de na akwakosie kwakose chime mo akwaba empom te sei o nyankopon adom bibia boko de se wontua adwuma no ya tiato ho so a Ghana ha yempese obi besisi obi okay yempese obi so bititi obi fa hodie so se wo ye posi ni se wo ye ohene se wo ye lawyer se wo ye hwan president kura na mra no fomo a ye behwe na kwan ye de no magu na kwan mu na Oforisuo wadawroma ansa mebe masem so no me fa ye telephone number ntu dwa ye nko metam ni so ye be pon ani ayese adwuma wadawroma yo ma me ana me share mbara na so du bia we wabuzo me yanko ye ni ayo Oforisuo de omina ne se bibinti kwame ni din sa na meka no na mpanifo bi abam na ebra ye nua ba kwame ne de papa ya bo ni din apostle apostle asare ye ni din no se tu fudam na wantia wo ye producer mama famani bi na me sa kwame ne de be ya Oforisuo me ye frame ya onzo frame Oforisuo ka say ya be miens nu miens one be home ye frame apostle asare okay okosiesi asore wonya apostle anu anya sa na si ya na kwame nu su firi he ana ni di foforo akofa aba ade wo mu se nya abotre ma anya atwoso wo hwa me man kasa Oforisuo me pesa de Oforisuo yi mi firi mu a problem ni ho ba di nya abotre na me maw diti se wom unum de ntia unum de aba diti no na me pesa utie makọ masuma me de me kọ ya me hunu no eno na ese utie etu ka so o ma me nkasa na so o pese me nsori ana utie me me pese o de nyoma be wada me na me tia na ma de waye ana me se o na tie me se o de apostle asare utie na me ka kwa me na wo se utie die nti asem na ba no e de be na ba wo ye kosi se metie ana so ma me nkasa metie o ana so ma me nkasa na
me mama me fo na mo mama niana Sompa FM ma me ko ekosi sei ma me mitio wo ko ekosi sei opampa chemo daroma ye koye no me bra no de dwatoa ene efrem panifo bi te se hwan the school master no okay na adwumayefo no ene ofrefre wo mo ene mo ne me bra panin so kasaye okay to mo kasaye no de bae ni say wasandi skani bi ama me bra panin our Sunday says 650 wogi tum so betua sa de ba cho oso obetua ne so oba me aka ho asem enya ya tena se ne aka ho asem ti de be ono wa ha nti yenyina be tena se okay ya de ya to yi ti se akoma to yam then afa ne be hunu se dodo ono be kaso obetua no na yeso ye pene so se ye pene sa de a na nti ase ya adwuma edru ba bi amomoti ase ya te ase efri se edru ba bi a mempemu asem enchen apostle asare debi nokura asem ne ye kan wa ha what mase me maintain din so de kwa me efri anu anyina apostle asare na yebo ajamase me kura no so makwa ani mahu ba bi a na yire ye adwuma nya ehona na kam investigations be firi aba entiri ye ne ho akire no ene mpempi ye ka bi ye dai e de boa no na yi ato yi sanse adwuma de we ye muafo ne ye muabem de ye no kura ne de to what mase eno ti se wodi bia ba se no de ba ye 10,000 na ko je mefa ne se attempt to pay is paying eno ti ekwa bi so no kura na apostle ye beda na se okwa bi so na nyame ya adomo a kwampa ye befa so ne ye hyehye ma no ne mfa mpa bon touch animu ya no na nyame mi ekwam no ntu aka no onye metamfo ne mom no kura asem na ye ka ye beda mo se pa na me bantrase yeah just say that brand tell you le me sure say fanche fridge okay o china na ye issue sa apostle die no abrante na wo se awade ba kwa na mienu ye na ne ho kire no yeah ho kire wo say because some say mere ntin kan na se wo kwaku nim se bible entwiro ba bia se awade mienu ye ba so on the reason what the buy okay that dey bia I fancy free na me ya adoma wo kina me mom de me ba bia me u gina he ya wo kina me ba me de ke metimeti ho kwaku se opa ko fio kwaku ro da bia adwuma ne ye ayo kwaku se nyame no kura nim ni mi hu santini akokoro na kristo ni akokoro wa chepa Sompa FM kristo ni akokoro wa ukura poma yeah wo ha mu nchichemu no kura no ba wunya benfote omawu ko mozamifo no wa omawu mozamifo no kokorafo wum up to date se e de bentia se de wo kan de wo betwisu no wo kiremu a ene ye hu di nti a wo kiremu sa na okay ti ade bia no ketebo mobomu kwa okay ti so se ha na wo pa no wa kirem di nti a wo pe oh awade dodo de kaye ena me kiro se wo be kirem nti e fa nche fridge nyame ya do kira kaye ya wadaroma case ba Asem Mpe Nipa so me ne director kasa matunifo ewo no ma bena ye ne no sebe ye nchinipa the way si ne appreciate fo aye no asem a ye fi se ye me fancy be kan criminal issue no ya police for enti ema kokosechi ko ne de ama ko ya tifo fanche kakra minyante bi se na ni kwasanka case we kwase be kan ho asem a na ye case a ken na ni kwasanka ha esanka wi a office asem na wi ye kan yiri bibi se wante a na afi ya be kan iraba short ase no na akofa ya ba na emum me ye sure se ko ba se edin ne de fitinwa nya yabo na what the apostle yabo etise ne no ma bia dane a nanka esesanka ehwe ba bia kokose chikwa di afiri mu aba nanso me fi se tefo fanche se akoba ne sa ya de wo mu nyina ne se ampa aba bia so kakra eye efitin na ne 3 days enso no ya kan wa aba bia so se bo bi de ka ne se kodrum pempe abrante me kura no mo de ne kono na menyi ni se me ne sofo bi kasai me ne sofo bi kasai no so wonimi wo fida dem etita mama me obo ni din no so na din ben so na me ne kasai ye ne ben ya na mbom no so oh to obo ni nwa bi din ameni no na obo sha me na me kirim nti o te ase se de ye ne kwa so a enti me ye se
abrante ebusa say okwa ye beche nam so police station de okwa ye beche na mmom me ne sofo kan say ebeya ka ye chena na ka sofo akọ na ho nsenkan no na o maka ne ya be no ne ya hwepe no ehu kwa ye befa so sofo so ne me ya adwen enti nyankopon ya dom o makọ me gidi ese saade na me kan ye no eno na akọ ho eti se bo bi de ka na se otua bia na je se ayai da police for ne ye na dwe bia chechira boa no ehwa ne santi yen samra nemu ye ne metra senkasa se sika no watua bi nemu de aka no se de ba brand ezu nko ne nko ye se twema mensese bia otwe blemnwe odwa abonten wa wokọ ende ekoba ne saa na ebe ha dwe nemu mo de nche bi to producer so se onko no nko ra brand bebia wote eni bebia nanam odu se nke se ye fre ne sesebe ye nyana ne ye hu kwan a ye befa so ana nipa odi animu na sebe obetua sa esikai ne ye hu bebi ono so wo na aja akoba ne se no e connection dia ne enhwe ne se ono no tintinkam na maami nso tintinkam because mo da asam na bedan asam so mo da bedan ye behwe ne de yi ato ye ti megidi ye se me ne omo ya adwen se akoba ne sa because me wabetua bia yaw we kire se de ekosu bia no de aka no ebe hu kwan Nyankopɔ bobom amen saka okay attempt to pay is pay yeah me de omba ka kire me omo office wo se chinchina twan 20,000 obetua ekwa bi so no na entwa yi sanse de waye bi pen no obetumi di adanse kire se oje pen ye se odi omo be ko no na sika no be si so as to say waye onye ye no obi anim ho hwe what must say enutino said dem di kan no maami me mpena asem nchen apostle asare what must say enutino ye fam pai bonta echi oh yeah na nyame mwa na wotumi fia bibia be ko so kama okay maami mpacho se no ano nti ye behwe ye pon a ye betra se ye hu kwa be fa so why so but the point of correction asoro no so then all can be chem say e first or say onko CSB onko bi information yete yeah inti wenya aka so onko bi no de inti ye behwe na emom de da ho mom hu ne hia ye hu kwa be wo se first na no okro by say the onko time a o ye connection de na oku CSB inti de ni nyina so onko information kura no a ye wo mo de case ne ba ya na ba we teacher always teacher inti de woman adwobra CSC for abrante ase asore ne kura wajai enkane no okọ Sompa FM said first now ko roman me ye roman ni da SCC okay sanka ya father me ja roman ye okay me wi school sen university enti ye hwe na yenko em say birthday bi o minim yaw say okay yenko homane so na de be pon temper 0551931931 0551931931 0548 931 0548 yanko homane so ana 03554045 98 035540 4528 yanko homane so na yanko dijuma kama pa we no sei na Sompa Mpe Nipa yehwe na asubdu abua no a yehwe no ye nyina yetumi anom sanse enu ada no bombo na apostle asare totoro na ano odene se media di metrie ni nanso so no kwa bi so no e wose yehwe na yema bibia enso eto ne kwa mu 035540 4528 na se 0551 931 0551 0548 931 nienko emfa enkoyanim mabi amade a birthday ne ho yenye na yensore adwuma ne so enkoyanim my dear ne hwe ne yenko na ja yenko pe baby na birthday we free yenia dolapia okay on the wo triple no okay mi nwa tony na ye ho kani na ofri mampon Sante mampon okay o US mem enti dolapia enne na nyamedi mfie baako akani mfie ho ti ye kan saade na Sompa ne Asem Mpe Nipa crew ni nyina ya reche no happy birthday dolapia bebia obi a no maame no wabusua ne nkwala no ukunu Tony wasi ye nyina fidie so ne enwe show happy menso wa ukunu omna samoa wo ye nipa bi a otie ye dodo ya otie ye papa dolapia nyame nka ho ate na o ma osika
no ma kunu papa yi de aka ya woden ani sika na on trewo hye woni wabusu nyina ye ma happy birthday do rapia okay ukru Tony say o ma wawoda pa o nyame hira na won ton kwanem na o ma nkwa tenten ahodi mo nim de na watumi enso de ahwenkodan say wo pese woni wasem na Sompa Asem Mpe Nipa na eboa wo kwan bi so na wakoma to yam akoda wode na Asem ba afiriye wotini so sa me ogidie se na anwumire mpopo ya wati ho ebetumi ato no 0509 438 484 0509 438 484 and 0245 759 488 0245 759 488 na yema yahwefo nyina so so matumi ahwe abadu sabri ebeda wo mo ase papa na de yebre no ebeja kakra so de atumi ekọ Sida Worship Center wono na sabri wode nyame asem a emu ehwampa anokwasem se ye ka bishop a enye title keto akwa enye title enunti Bishop Saki Kwapon oyinyame nipa oyinyame sofo wono de obetumi afredi ni ho se wo ho sanse nyame asem ana odi ye adwuma entro bia anim dabi ifita ya unse so hwe sida nkyerɛkyerɛ short ya se hwe ne nkyerɛkyerɛ na hwe asofo bi ye nka se ye criticize obi o ba ne papa ne bone ne ye hwe edumre bi Nyankopɔn ma ye boss so hwe sida the way ya nkyerɛkyerɛ o sidi ma ne hu se we asɔre we kwa wo nyirai obɛbɔ match na ka kyerɛ wo ade we ya wo ye no ma hu se bibi sei enti bia enye kuntan ade bia sida ne sebe na sofofo omunnamu akyinkyina atwa dabi enunti na se yepon se ya amanfo so omunko ba bia Sida Worship Center na de obɛka kyerɛ obi anso no ɛsɛ wudi su na wo ye kwaku sida metumi adi ne ho adanse sanse ukọ na aso de ba anokwasem se utum se nyame tumi eye adwuma no kwasem sanete anye se ode be wada debi first service anopa bia ubetime hye Sida Worship Center Iti nyame nka Bishop Abed Saki Kwapon Sompa Asem Mpe Nipa fo nyina so mo chia mo adwuma nemom ka kyerɛ papa Nyankopɔn se o che na adoma kyɛde no Sompa Asem Mpe Nipa o mabi so and then ne kwa so Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yakra mo yekɔ long